Wih, mangan telat-telat. Iki lho. Eman-eman apa di gak dintekno. Serap-serap. Mun nak iki bumbune asli. Asli nak. Kayak umbelan. Sip. Siapa? Weh, saya bayar. Paten nasi ah. Paten nasi. Jarek. Ada nasi, ada mie. Pokoknya kalau yang nggak makan babi, jangan dicentang babinya. Itu pasti no babi. Bujuku level 20 pedasnya. Kalau saya medium. Ben gak bengoren, melecor mati. Ben gak bengoren, melecor mati. Ben gak bengoren, melecor mati. Lan bujuku kuai sampai abang. Kaya kuai tambah tahu. Macam mana tak woi. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Bisa. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Mana? Luis Ono. Caught up in a daydream, I leave my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. If you ain't sure, no, you'll never be. Luis Ono. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Itu gak ngetok sih. Enak deh. Nyamuk ya. Hah? Terus nyamuk ah. Hah? I will run, run away. I don't have to plan it. I can go if I fade. You won't understand it. Nyamuk guys. That's okay. People I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more. Take a chance. It could be possibly my last dance. Cendok deh. My last dance. Dok depan lah. Udah cepat. Wanna let myself down, myself down. Dok depan kan. Tengah matang apa mana? Tengah matang. Matangnya gak ada bumbu. Hasil Bud ngomong, bisa ngomong. Oke, ada pak. Keren ya, BB. Tandingi jembatan bumi. Sudah. Nah, ada kamera gua. Kok gak asin ya? Kok gak asin? Ini enak. Enggak rich. Posisi kayak gini cek panggai iso dibuat video. Grew up in a place Buat nah. where they told you what to chase, told you how to run the Kamera race. biasa piye? Moves on the page, but I didn't like the Kamera way. anak itu. Had to fight and Weh, misbehave, jembalian way deh. to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I leave my mind up there almost daily. Mau So I action pass nih, time, no so opinions flip safely. So I pocket understand coy. what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky
alkohol ini dia mau ya. Sampai tangan alkohol. Steril. Nak wae. Nak wae. Tiba. Ngomong rek. Kita makan dulu. Guys, makan guys. Bisa, setengah menit kok. Sawang deh. Itu pun dilongop. Teko mah. Aku sih. Makanya aku ngomong konten vlog mangan ini gini. Bakal tuh. Arigato, domo, arigato. Arek, giliran kemarin. Ini dong, giliran pun nodol. Set. Yes. Ini sebelah wek buku, sebelah wek kue. Sudah. Wow. Sudah wek. Dan itu loh. Likur. Isit. Edian. Mentok. Bayar nambah. Masa? Dan juga ini apa-apa nih bu. Dewi Cilik. Emang kita nggak makan daging babi kok. Apa-apa nih. Mana Udah. lebih sehat tadi? Semua. Mana lebih sehat? Apa-apa nih rek. Nenek nyewangnya antri setengah jam. Selamat makan. Bismillah. Antri setengah jam terus babi ya? Hah? Kenapa super jauh? Ah. Pasti. Mami rek. Iki. Mejanya bingung. Blok ya? Hah? Nah, makan. Nanti. Udah godok tapi rasanya wis gurih. Biasanya kan dok biasa kan anyep. Ini gurih lah. Gurih lah. Enggak. Nek kesiram kuwae lah. Enggak. Oh. Hmm? Enggak. Jos.
sini mini. Nah, kayak gini loh ya. Yes. Mas ini ya. Kenapa sih Benet? Menit. Saya suka. Arek. Ada nasi, ada mie. Pokoknya kalau yang nggak makan babi, jangan dicentang babinya. Itu pasti no babi. Bujuku level 20 pedasnya. Kalau saya medium. Dan gak dimoren, melecor nanti. Kan bujuku kuai sampai abang. Kayak kuai. Ini tambah tahu. Ya Rek. Gondok dulu. Beli bungkusan aja dimasak di rumah. Bisa tambah tahu, tambah jeruk, kembang tahu. Tidak. Oh, boleh. Makannya tadi kan makan tak kasih. Oh, suruh nambah. Dan suruh mie paruh aja. Kan cuma 13. Iya. Hah? Paruh salah. Nambah mie 16 tadi. Teman-teman kuai. Bujuku sawah. Enak itu memang kuat. Ini juga enak kok loh. Sayang kita nggak ada beef ya. Kalau ada beefnya cocok. Di level ya di sana pedas. Banyak beef level-levelnya. Marah kali. Ini masuk mana? Masuk mana? Ini. Oh iso loh. Golek. Sing nomoto kamerane gini. Masuk siapa? Dili. Kamu kan suami idaman. Suami idaman. Ayo. Pan. Sip. Iki spot kameranya pas. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Wih.
Mangan telat-telat. Iki lho. Eman-eman ape di gak dintekno. Serap-serap. Mun nak iki bumbune asli. Asli enak. Kayak umbelan. Sip. Kita. Wes, saya bayar. Paten nasi ah. Paten nasi. Wong aja disut. Wes, ludes, makanannya sudah ludes. Saatnya kita pamit. Bujuku, wes, mari. Teh, pulang, yuk. Ayo kamu dulu. Sedang. Katakong. Itu bisa, itu Alpe itu ada tuh. Bilang aja Mas. Ini beli satu ya? Oh enggak? Oh enggak? Boleh. Boleh satu. Enggak apa-apa lah. November 9, oke. 撳耐少少，撳耐少少開到㗎啦。Nota. Hah? Ambil dulu. Pegang ini. Tuh, Wait minute ah. Ada. tuh. Wes, Alpe. Oke, yuk sini. Thank you. Agak lama, agak lama. Nah, thank you, bye. Halo darling, dadar guling. Nah, kita makan di sini. Darling. Piye. Mangan ndi? Bayarin teh akeh. Teh piro, Cak? Sak. Aja ngeten-ngeteni wong lho. Wah, barek 700 kok. Mbak tok traktir bojoku. Hah? Yen traktir bojoku lho. Enak. Terus transaksi story. Nah, transaksi story pikiran konsumsi. Pikiran. Sore nih. Oke. Kok nek digawe numpak MTR gratis lho. Iso. Lagi Piye mangane kene emang komen. oh enak iki lho entek akeh. Entek akeh. Loh, kok zero? Oh iki. Iki lho. Entek. Thank you Mangan darling. karo iki, raktir bojoku. Oke, matur suwun darling. Sing raktir wong Hongkong. Oke, ya wes. Pemerintah. Terima kasih banyak. Oke. Saatnya kita pulang. Thank you, Papa darling.